Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Ku izina banyita pascasie ku bantu batamenyereye. Ndabakunda cyane, ndabakunda bene data. Kandi nguma ndabasengera ku bantu, mbese ku bantu bafite ibibazo, nguma ndabasengera ni muhumure, Uwiteka ari mu ruhande rwanyu. Rero ndafite ijambo ry'Imana Imana yampaye kugira ngo dusangire. Reka ndabibutse mugire subscribe ku bantu bataragira subscribe, kandi mufyonde kajya gakengeri kugira ngo muze muronka notification ubutumwa bwari bwo bwose ndungitse muze mububona. Haleluya. Yesu Kristo arabakunda kandi ari mu ruhande rwanyu. Bene data, ntimwibagire ko hari ijambo rivuga ngo mwame mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha, kuko mutazi igihe. Mwame mwiyeza kuko mutazi umunsi n'isaha. Haleluya. Ku bantu batarakira Kristo Yesu, nabahanura ngo bakire Kristo Yesu, nabahanura ngo baronka agakiza, kuko nta yindi nzira atari Kristo. Nta yindi nzira izatwara abantu mu ijuru atari Kristo Yesu. Rero Kristo Yesu ugira ngo umwakire, nugenda ukihana ibyaha byawe, ukemera, ukabatizwa, ukagera ikirenge mu kiwe, ukabatizwa, hanyuma ugasenga, mbese ukabatishwa, hanyuma ugasenga, ugacubatizwa n'umwuka wera. Haleluya. Urumva icya mbere uraja kwihana, icya kabiri ukigira umubatizo ukabatizwa, icya gatatu urumva ubatizwa mu mazi, hanyuma ukaguma usenga usaba umwuka wera. Imana igacikubatirisha umwuka wera. Bene data, nukuri kwihana birakenewe. Umuntu wari wese ari karanyumviriza atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nukuri karibu kuri Yesu. Kuko ndakubwije ukuri, nimba uzi ko ushaka kuja mu ijuru, nimba uzi ko ushaka kuja mu ijuru, nta yindi nzira ihari atari Yesu Kristo. Nta yindi nzira iriho izakujana mu ijuru atari nzira Kristo. Niwe nzira. Wenyine yarivugiye ati ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe uzaja kwa data ntamujanye. Ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzaja kwa data ntamujanye. Byumvikane yuko atayindi nziriho atari Kristo. Yewe nta nziriho kabisa atari Kristo. Rero nakuhanura wihane, uve mu byaha byawe, ureke izo nzoga uri kuranywa, ureke ibyo byaha bitandukanye uri kurakora, kugira ngo wakire Kristo, wakira agakiza, uronke ubugingo budashira. Haleluya. Reka mbandanye nkora umurimo w'Imana. Hano hantu ndabona ko ari igikoko, mumbabarire. Reka rero mbandanye hanyuma senge ndabashikiriza iby'Imana nshizemwo. Haleluya. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kuyu mwanya umpaye data. Ndakwinginze data wa twese, urungike umwuka wera kugira ngo anjemwo nasame na wavuge. Uwiteka, ndirukanye imyuka mibi yose iri hano hantu, ndirukanye abadayimoni bose mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti, ndirukanye Satani mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka, abamarayika bawe baze bangote, maze mwami Yesu Kristo bancungera umutekano. Uwiteka, ndakweretse abantu bari bose bari bwumvize ino jambo ryawe, mwami ubahezagire data. Rino jambo rigire ico rigize mu mitima yabo, rigende ribahindure. Uwiteka Mana, umwuka wera aherekeze ino jambo ryawe. Urakoze Yesu. Haleluya. Ndasabye umuriro wawe unzeho, umuriro w'umwuka wera unzeho, ndiko ndavuga buno butumwa. Mana, shigikigwe nawe, simvuga ibyo nshaka, ahubwo mvuga ibyo ushaka. Urakoze Yesu, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amena.
Haleluya. Reka dusome Abaroma 12 ku murongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Reka some. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana. Ngo nuko rero bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana. Ntago ndiko ndabahanura kubw'imbabazi zanjye cyangwa se za mwene wanyu cyangwa se za mama wawe cyangwa se za so wawe cyangwa se z'umwana wawe. Ndiko ndabahanura kubw'imbabazi za data wa twese, kubw'imbabazi z'Uwiteka, kubw'imbabazi z'Imana. Haleluya. Ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ngo nimushikirize imibiri yanyu ngo nk'ikimazi cyera, nk'ikimazi cyeranda, ngo gihimbara Imana. Ngo niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ngo niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Bene data, iyo umuntu ariko arabwira ku bintu bijanye n'ibi, mugira ngo arabanga, mugira ngo ariko arababuza gusa neza. Uko ntago ari gusa neza, ni ugusa nabi. Kuko ijambo ry'Imana itubwira riti ngo nidushikirize, dutange imibiri yacu nk'ikimazi cyeranda cemegwa n'Imana. Ngo niko kuyikorera kwacu, gukorera nde? Gukorera Imana. Ngo niko kuyikorera kwacu kogira ikimazi. Haleluya. Ngo niko kuyikorera kwacu kogira ikimazi. Haleluya. Ngo dushikiza nguyu mubiri uyu. Bene data, umuntu ariko avuga ati kano kantu Imana ikemera, murapinga ngo tiko turabatuka. Tubabwira ati gukati ngo Imana ntibibyemera, ngo noneho turabanga. Twabwira ati amahere n'Imana ntiyemera, n'ibintu zenye bambara mu ibinyangari bambara ino. Hariho n'abambara ibinyangari ino muntu ze ku maguru, hariho n'abambara ino kuntu zenye ku mafyinga. Barahari. Uwo mubiri urinze uwugira ukuba wanduye. Ntaguba uri wa mubiri Imana ikeneye. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko dukwiye gushikiriza imibiri yacu nk'ikimazi kizima kera cyemegwa n'Uwiteka. Ngo niko kuyikorera kwacu kogira ikimazi. Bishatse kumbwira ko dukoreye Imana twishushanije nk'ibindi bintu. Umva, ugukorera Imana kwacu ntago kugira ikimazi. Mu Kristo wewe ukisiga utuntu hano, uko kuririmba kwawe umenya ko atakumazi, ko atakimazi gufite. Nimba uvuga ubutumwa umunwa wawe wisize akantu, umenya ko uri kurakorera ubusa, kuko nta kimazi imbere y'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana, singe ndiko ndabivuga bene data, ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Ngo nimushikirize imibiri yanyu nk'ikimazi cyeranda cyemegwa n'Uwiteka, niko kuyikorera. Ngo niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Byumvikane ko umaze kwisiga ibi agapudre, ntago ubusa n'Imana. Kandi nkamenya neza ko mwitangiro hambwira ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase nk'uko dusa. Ariko muravuga ati turabatuka, abantu bose biyambitse akamini ngo tiko turabwira nabi. Ntago tiko turabwira nabi, ahubwo tiko turabayobora inzira iri kiraja mu ijuru. Turi nk'abakinyi, turi ku kibuga, turiko turakina. Buri muntu wese akina kugira ngo atsinde. Buri muntu wese bimurimo ariko aravuga ati nshaka gutsinda.
umukinnyi ari mu kibuga ariko arakina aragerageza ukuntu yatsinda. Turi mu kibuga turiko turakina, ndakubwire kandi urabizi hari amatimu abiri, niwe uzi ni iyihe timu uzatsindira. Nawe urabizi n'abagabo babiri, hari Yesu Kristo umwana w'Imana, hari na hariya Satani. Muriko murakina n'amatimu aya. Rero iyi izatsinda nijya izaba yatsindiye Kristo Yesu. Uzatsindwa nujya azaba yagize iki yakiniye nde? Satani. Buri muntu ahangaha ari karakina kugira ngo atsinde, ntago ari karakina kugira ngo atsindwe. Bene data, abantu nibakubwira ati ambara wikwize, shikiza umubiri wawe nk'ikimazi cy'umweru cyeranda cyemerwa n'Uwiteka, niho ukuyikorera kwawe kuzagira ikimazi. Hano cyenda higa ko umuntu wese yishushanije uko atari, ko nubwo yarara araririmba bukarinda buca, nubwo yarara arahubiringa aravuga ubutumwa bukarinda buca, yarigize ukundi kuntu, ibyo ariko arakora nta kimazi bifite, nta bukomezi bifite. Haleluya, nta kimazi. Reka mbandanye nsoma ku murongo wa 2. Ntimushushanywe nibyikigihe, ngo ntimushushanywe nibyikigihe, yamara muhinduke rwose. Ngo ntimushushanywe nibyikigihe, yamara muhinduke rwose. Hariho abantu bavuga ko bakiriye Kristo ariko wabareba ukabona bibereye mu isi. Bakubwira ko bavuye mu isi ariko bakiyirimwo. Amarangamutima, ibintu zenye ibyipfuzo byabo biracari hariya. Bameze nka babandi b'Abanyayisiraheli bibuka muri Egiputa, ngo mbese muri Egiputa ntibahamba. Bibutse bya binyama, bibutse ukuntu bagira babibwira Mose. Abakristo rero b'iki gihe baribuka muri Egiputa twa tuntu duhiye,